tayibu haray musidɓe julɓe ɓaaw en yettugol Allah tabaraka wa taala du'ano ɗen nelaaɗo meɗen Muhammadun sallllahu alayhi wa sallam haray en seeditike ala reweteɗo si wona kanko Allah tabaraka wa taala nafa rewɗo lorra mo rewali on ala reweteɗo si wonamo kanko en seeditike nelaaɗo meɗen Muhammadun sallllahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo makko kanko Allah tabaraka wa taala ko nelaɗo makko kadi ko en seede kadi wonde o yettini nelal ngal o laaɓani mofte ɗen o tinnike fi Allah no hana tinnorede noon ha mayde nden tawimo si tawi ɗum ɗon feƴƴi en hiwrodiri nduɗo hiwrande islam kunna al yawm yawm al jum'ati 17 mada min sha'ban li amin 1436 hijriya muwafiq le 5 vendredi le 5 6e mois l'an 2015 haray calendrier meɗen on hande ko e ñalande juma ñande 17 nduɗo lewru wiyetedu sha'ban ndun no wiye ka pular sabbordu suumaye hitande wulure e 1436 hijriya ɗum no hawrodiri ka date annasara ka calendrier annasara hande e juma ñande 5 lewru jeegaɓuru hitande guluje 215 milad bi mana ila annabi isa jibina haray ko adi kon tawmi findinayi haqqillaji jama on fi oɗo calendrier enen julɓe ɓen wata en jaɓu ñippoygol suudu goɗɗo acca suudu muɗum ndun kañum hino huɓɓi hino jaawi hino sumude wata en wallidir e développegol calendrier ɓeeɗa on accen calendrier meɗen on fanɗi e meɗen mo landotoɗa hande ko jellu lewru men ndun o anda ko ɗum waɗi somi fuɗɗori on calendrier ɗon on yaafoton acce hakke fanɗi e meɗen mo landotoɗa ndu lewru ndu wonɗen ɗo ko honno ndu wiyete o anda fanɗi e meɗen mo landotoɗa ndu lewru men ndu wonɗen ɗo ko jela ɓuru ni e nder hitande nden o anda fanɗi e meɗen mo landotoɗa ko hitande jelaɓere ni ma datu men on enen ko hinde tuma fuɗɗa kontede enen kadi ko ila nelaɗo jibina ka ko ila nelaɗo nela ka ko ila nelaɗo eggi ka ko ila nelaɗo faati fanɗi e meɗen jonno hiɗen hunji en fopp meɗen date ila mo hita duuɓi guluje 215 hiɗen hunji ɗum ɗon ko tawi kadi le wona enen jeeyi yejjiti date mo andanɗa hoorema ko duuɓi wulure pettataho e 436 fi hon ɗum haray watte yiile e nden toɓɓere ɓamɗo andi haray alam on no jentilan ɗo julɓe aduna Allah on fof haray miɗo andi no jentilan ɗo tawɓe nanayi ɗengal komin wolde kon watte yiile e calendrier meɗen o moyen hayso en calculirirtamo winden date e muɗum winden resiji golle meɗen ɗen e muɗum o moyen yo taw hara simi Abdoullahi Kala mi landama ko lewru hondu wonɗen ɗo mi wawa wiide ko Sha'ban simi landama ko lewru jeela ɓuruni hara mi wawa jabade on tigui ko 8 mois nous sommes le 17 8 mois 1436 hijriya au moins taw haray mi wawa wolde ɗum haray ko tanbihu arana on noon fi oɗo date e annasara kamɓe ɓe fuɗɗu kontude ila ñande annabi Isa alayhi salatu wassalam jibina ila nden ñande heeɓi ka jooɗiɗen ɗo hande woni duuɓi guluje 215 e lebbi 6 e balɗe 5 amma enen ka fuɗɗuɗen kontude ɗo ko ila ñande ne laaɗo meɗen Muhammadun sallllahu alayhi wa sallama eggi ewi Makka teni Madina ila nden ñande kadi heeɓi ɗo woni duuɓi wulure e 436 ko ɗum woni e lebbi 8 e balɗe 17 ma ɗum lebbi 7 e balɗe 17 haray watte yiili on calendrier on accay hakke mi mana ko haarijal mawdu wona ko jeeya e mawdu on kono li kulli makanin magani ne laaɗo Allah sallah sallam maaki kala e leer e kala sa'i e kala nokkure haray no woodi ko gasete yewtede ɗon ko ɗum woni ko ɓe innata kon heure du jour haray ɗum hino woodi haray ɓaawa en gayni wadde tanbiru fi oɗo calendrier ko adi kon awwalan en yetti Allah tabaraka wa taala en duwani ken laaɗo meɗen Muhammadu sallah sallam haray komi hikkinta ɗon ko ɓeɗo musidɓe an julɓe dari ɓe ñeeñini eti hakkunde leyɗe annasara ha ɓe wawi ñeeñinde ɗon ɓe waɗa ɗo radio ta ko yewtay ɗo fi islam surtout ɓe ƴetta ɗum ɓe bugo ko internet on fof muɗum no ayna kala kalima mo wulɗa toon haray no ayna ko hombo wuuli ko honɗum o wolani ko honto o woni téléphone ji ɗin fof muɗum e radio ji ɗin fof e télévision ji ɗin fof
kamɓe ɓe wakkilo ɓe waɗa ñeñal ha ɓe waɗa ɗum ɗo ɓeɗo gorɗi ɓuuri Abdoullahi Kala ɓe foori ɓuuri Abdoullahi Kala ɓeɗo sakitidina ɓuuri Abdoullahi Kala haray ko be mi weltanoɓe ɗum ɗon simi feƴƴa mi laaɗo Allah sallah sallam make man la yaskuri nas wala yaskurullah kala mo jarnata yimɓe ɓen haray o jarnata Allah tabaraka wa taala ɗum mi weltanike on ɗum mi torki Allah tabaraka wa taala yo Allah ɓeydu moyen on o ɓeyda possibilité o Allah hokki on newende e yaajede ha tawi on waway noddude yimɓe ɓen kala ko ɓe woniri aduna par téléphone waɗa ɗum ɗo bayana ka radio lawol kisal sakito ka internet aduna o fooji en to yo Allah janɗin technologie on okka en fo meɗen kuto e poolal okka en matériel ji hara on wawa invitude kadi kala mo invitude on kadi hara ko siivaɗo an vidéo an image kadi direct won o jentora noon an noddi o hara ko jenteteɗo kadi an vidéo e nda sino nanade allo toyibo ok awa on yafoto aywa e si neeɓi ha on nunnanaylan ko ɗum mi andata haray ko enen wondi si neeɓi ha on wiya mi anda hiɗe wondi donc haray mi du'anike on ɗum ɗon mi weltanike on ɗum ɗon nam hasanan Allah mani a shukran bi amanillahi haray toɓɓere aranere nden ko weltana tayyib ko weltanagol on jarna on ɗum ɗo yo Allah ɓeydu koto on yo Allah ɓeydu poolal ngal haray so tawi ɗum feƴƴi mi waɗay tanbihum kadi gotum somi natana mawdu on toujours li kulli makadi maqali nokkure kala hino woodi ko gasete yewtede surtout noon hara thème on hannde hara mawdu on hannde ko yewtay ɗum no suumaye préparonté e ko nande so tawi ɗin ɗon piiji kono nde tawno musidɓe en julɓe ɓen suɓike fi laylatul qadri ko tawata siwa e laamani an yewtay kono haray mi adresse to taho ko adi kon awalan mi andintinay dendanalngal bandiraɓe an sonnaɓe e dendanalngal gasayɓe wonuɓe ɓiɓɓe an e gasayɓe wonde neniraɓe an ko woni e aduna Allah on yo goto kala hittin e maɓɓe yoɓugol ko ñawli kon e suumaye feƴƴunoɗo on 1435 hijiriya joni ko suumaye keso woni arde ko ɓuri hewde e sonnaɓe ñawloto balɗe tati ma balɗe nayyi ma joyyi ma jeegom ma jeɗɗi ko hakkude ɗon ɓuri lollude no woodi moyen tati no woodi ɓuri jeeɗiɗi kono ko ɗo ɓuri lollude haray si tanbi on ari fi an ka wonɗa ɗon hiɗa andi a yoɓi ma hiɗa andi kippi a kippi ɓeygu ma yoɓi wona ya minimise andu tun ko yahoɓe ka luumo ɓen andi ko woni ka luumo haray wona ɓe noddede ɓen téléphone ji lande ɗen haray ɓe ɓurma humpitade fi ɗen ɗon toɓɓe haray ko ɓuri hewde kon no weltidi wonɓe ɓen noddude ene ustate jon noon mi yoɓaade ko feƴƴiti o suumaye wonɗo arde ɗo hewti ko honno mi waɗata ɓe lande fewno ka sabbude suumaye ɗo ɓe aray e nder ñallal ngal e nder 24 heures on wano laabi tati ma wano laabi nayyi ko raɓɓiɗi won minimum ma laabi joyi e nder 24 heures on haray mi wasike ɓe fof hittingol ko goonga hino aña hooregol e balɗe 15 sakkitore ɗen ka sabburde suumay ko makruhun hurgol ɗen ɗon balɗe kono noon ko wonande tawɗo ñawlaaki ko tawata hino aña ɗon ko waɗo plaisir tum hoora sunna kala heɓuɗo kaffara e nder ɗeɗo balɗe ma kala tawnoɗo hino ñawli suumaye o yejjiti o anditi ka heddi ɗe balɗe 15 hedditiɗe ɗo ma ko nganto haɗuno o yoɓa nganto ngon iwi haray kanko añanaka mo yoɓugol haray kanko ko yo hittin o yoɓa kala dow jooɗiɗo ha suumaye keso on fewnditi ɗo yo ngal landal yaltoy haray on tigi ko yo gaaru suumaye kiɗɗo on o hoora suumaye keso on ɓaawo suumaye keso on gasi o yoɓitoya suumaye kiɗɗo on wondude si tawi ko derfere makko ɓe mana ko néglisande makko ko ɗoni derfere makko haɗuno o yoɓa ɗe ha suumaye keso on hewti haray ñalande kala ñalande o hooray o itta kadi muudore nde goto ñamete hiɗen wawa estimude muudore nde goto wiyen ɗum kilo goto maaro haray ko on ɗon tan mbihu woni komi jonnata dendanalngal bandiraɓe an worɓe tawɓe ɓen hino jentilan femɗo ka radio kisal ɗo hittingol yoɓugol ɗeɗo ko ɗum woni balɗe ɗi on tigui ñawlino e suuma e feƴƴuɗo ɓaymiɗo andi suuma e feƴƴunoɗo feƴƴunoɗo haray ɗum ɗon tawaka haray on yaafa ton acce hakke si tawi ɗum ɗon feƴƴi e iɗen natande mawdu meɗen o haray onon ɓeɗo musidɓe on suɓike yewtugol mawdu ko yowiti e laylatul qadr yaqulu llahu tabaraka wa taala fi muhkami tanzili
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر كفيون تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. كان ذلك في سورة القدر. وقال تبارك وتعالى في محكم تنزيله أيضا في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. كان هذا أيضا في سورة الدخان آية 3 إلى 5 إلى 4 حتى 5. هري كوكو بيئة ليلة القدر دو كهون وند مهم هون جاندون هون هيتون ستاوينو جلب أدنى الله hino annduno moƴƴere ko woni e laylatul qadir anndi valeur laylatul qadir anndi grand yaagal laylatul qadir jama on wartindirayno hittinayno fii tawegol laylatul qadir e heɓugol baraji gon koye laylatul qadir ko alaaka maayeede angola eɗen anndi ko wona maayeede kon angola hakkunde maayoɓe ka laawol fiyo hewtoy e naatoyayɓe haa ton gayna yilto kadi maaya harayno jama on hino hittinde fii oɗo laylatul qadir ɓuri ko wonano hittinede yeeyugol bajjum wartindira yoolo e laawol fii naatoygol angola. oɗo laylatul qadr Allah tabaraka wa taala waccimo mawnini fii makko e nder suratuji ɗiɗi e nder alqur'ana on. ngol ɗo suratol wi'etego laylatul qadri directement sabu mawnugol jemma on suratuwol layle innitira kañum laylatul qadr. si on ndaari suumayeno mawni ha suumayeno janɗi ha kono yiyataka alqur'ana hino winda suratu ramadan nde timore no yewta en fii suumaye on yiyata ɗum pelletele ko wiyete kon suumaye hino mawni hino janɗi. amma laylatul qadri tawi ko beengol kañum jemman ko be o heɓa tokora e nder suratuji alqur'ana ɗin 114 o innitira gotele ɗiɗo suratuji o wi'a nde timore ɗo ismuhu jemma layla ismuhu jemma layla. ɗum ɗo yoni en ko andina en nde ɗo hunde no mawni sabu na min Abdoullahi Kala si mi jibinanama bobo ɗo mi inni bobon ismuhu kaarijo on fof landotola ene Abdoullahi Kala o ko honɗum ma ene o ɗo ko honno waadu ɗon ma ene o ɗo ko honɗum woni hakkunde mo ha innitirɗamo kono dow haray on fof on andi ala haɗayino hakkunde amen bi mana ko wiyete ko relation jano hino hakkunde amen puusay on e landagol. anon Allah tabaraka wa taala ƴetti gotel e suratuji ɗin innitiri laylatul qadri ɗum no hecci ko goɗɗo e meɗen innitirta goɗɗo e meɗen ɓiɗɗo muɗum o ɗum ɗon tu yoni ko mawnina andina e wonde laylatul qadri ko jemman jano ko jemma molanaɗo. toɓɓere ɗimmere nden ko anditta e laylatul qadri ko jemman jano ko jemma molanaɗo ko e nder laylatul qadri alqur'ana jippina ittaka lawhil mahfuz jumlatan wahidatan addaha ka assama'u dunya bi mana ka asama hikkiɗo leydi ndin ɗo on kammo hikkiɗo leydi ndin ɗo on. ɗum ko e laylatul qadri waɗi musidɓe julɓe Allah tabaraka wa ta'ala yamiri Jibril ɓori alqur'ana eggi alqur'ana ka lawhil mahfuz ɗum ko e ñande laylatul qadri jippini nde addi nde haa ka kammo hikkiɗo leydi ndin ɗo. hande kadi Allah tabaraka wa ta'ala yamiri Jibril o jippini ɗon aya seeɗa ka ɓernde nelaaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam e nder duuɓi 23. Allah tabaraka wa ta'ala no wawno jippingol alqur'ana ɗon kadi jumla wahida wono heferaɓe poosiri noon keesi on ka alqur'ana kono tawi haray ɗon si warri noon nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam hunjotaako tawile ko yo hunjo o janna en enen kadi hunjo ɗen e kadi tawi ko bere haaju ko yani wo alqur'ana jippo biri ɗum si alqur'ana jippike fi haaju fewnitiɗo jippike kadi fi haaju ko waɗali taw ko ara hay ka haqqille yimɓeɓe wonde waɗoyen fo landoto no nden ñande kedi kon ɗum yippini oɗo aya kadi oɗo kadi kon ɗum mari nafoore ko ɗum ɗo fof waɗi hikma Allah tabaraka wa taala jippiniri nde hande kadi seeɗa seeɗa. donc ko tawi comme alqur'ana ko e nder oɗo jemma laylatul qadri woni ko déplacé woni ko jippina ittaka lawhil mahfuz addaka assama'u dunya ɗum ɗo no holli laylatul qadri ko jemma jano ko jemma mawnuɗo
wona jemma mo julɗo on foti ɗanade e muɗum, wona jemma mo julɗo on foti fawtade e muɗum, wona jemma mo julɗo on foti weltidade e muɗum musidɓe julɗo. Saabu no laylatul qadri ɗaɓɓirteno e patoro no ɗaɓɓa miskino hino ɗaɓɓa, wonɗo e hoore voyage hino ɗaɓɓa, jooɗiɗo ka muɗum no ɗaɓɓa, kasla mogojo sokaɗo ka nder kaso hino ɗaɓɓa, wonɗo ka suudu muɗum hino ɗaɓɓa, nawnuɗo waali ka labtani hino ɗaɓɓa, selluɗo waali ka danke muɗum, wonɗo ka juulide muɗum hino ɗaɓɓa. Ka be en addoya joni diifiɗan diife an kono gasata mana ko tawi landike ko be selluɗo ma, ko be jooɗiɗo ma, ko be marɗo, wona a moodi oɗa perde, oɗa perde. Ko tawata perdi laylatul qadri o ko tawata tawɗo laatike fure waalike, on ɗon woni fure ma, tawɗo jibinaka woɗaka taw ko ɗo tuni mara solution no wawata ɗaɓɓirde laylatul qadri. ɗum ɗo holli en oɗo jemma mo ɓey musidɓe meɗen jooɗi mijiti ha nelilan yomi ɓangin ɗum. Oɗo jemma ko jemma jano, ko jemma molanaɗo fotuno hara ko karamokoɓe kadi janduɓe molanaɓe kadi invita fi yewtugol oɗo jemma ɓay jaka oɗo kadi ko jemma jano molanaɗo. Kono en torki Allah tabaraka wa taala hawrindinat e oɗo laylatul qadri musidɓe julɓe ko jemma marɗo kawakeji, ko jemma mo fi muɗum jalɗi. E nani ko Allah tabaraka wa taala yewti kon ka suratul qadri, o wi inna menen taw ka menen ɗon Allah tabaraka wa taala hino teddina hoore mum. Allah tabaraka wa taala kadi no wawi hara ko kanko e malaikaɓe makko ɓen o naadi ɗon, ko kanko tum huwata, kono ka jippintingol hoore mum o wi ko menen woni waɗude, mana o watti malaikaɓe makko ɓen nder ton. womin jippini nde ɗo alqur'anare e nder jemma laylatul qadri. firen taw ko woni laylatul qadri o andi si wiyama laylatu ko jemma, layla ko jemma no, layla ko arab, ka pular ko jemma. si wiyama alqadre bi mana ko eɓɓore, ko jemma eɓɓore, ko jemma eɓɓeteɗo. idan ko ɗum noon eɓɓete e makko. en aroyay ɗum joni inchallahu taala e nder tafsiru suratul qadri o. allah yimin jippini nde alqur'ana re e nder oɗo ko ɗum woni jemma layla, inna anzalnahu fi laylatil qadr. min jippininde e nder oɗo jemma layla, ɗum no holli jemma on ko janɗuɗo, jemma on ko molanaɗo. e hakke ko jemma on janɗi molana, allah wi muhammadu a andagoy ko wiyete jemma eɓɓore, a anda, miɗo yetadema ko wiyete jemma eɓɓore. ko wiyete jemma eɓɓore ko ɗum laylatul qadri. on jemma hino mari baraji, hino mari moƴƴere, hino mari nafoore, hino mari important, hino mari valeur ɓuri duuɓi wulure tawɗi jemma layla ala e nder majji. ko ɓuri goy ko hayrun min alfi shahar, wona no fotta ko hino ɓuri. ɗum noon oɗo lebbi wulure bi mana ko wiyete ko 1000 mois lebbi wulure, si on konti ɗum ɗo on taway ko hawrata ko duuɓi 63 e lebbi nayi, bi mana 8304 mois ko ɗum ko hawrata. heɓuɗo laylatul qadri nde wootere e nder gurdam makko ɗam, ta koni hano heɓorde noon heɓuri, kono ɗaɓɓa noon heɓuri, haray himo mari baraji, himo mari valeur, himo mari lukum, himo encaisse ka caisse ka compte bancaire makko ka baraji ɗi natata ɗon, ɓuri rewɗo Allah, naade wuruɗo kadi rewɗo Allah ɓuri duuɓi 83 e lebbi nayi ɗi tawata jemma layla ala e ɗum. andi o jemma ko jano, o jemma ko mawnuɗo. fayi hollugol important valeur oɗo jemma laylatul qadri, allah wi malaika ɓen jippoto e nder oɗo jemma kañum fof wondude e seydna jibril, ɓe fof maɓɓe ɓe jippoto e nder oɗo jemma e ɗum e jomum maɓɓe, min kulli amr ɓe waɗa dendanangal fiya kuuji. ko min kulli amrin on ɗon ko on ɗon hawtindirten firen e ɗaɓere on mbi mana eɓɓore nden. allah wi immorde kala fiya kuuji ɗin o laali o wetinali, ko sa yehi ka tafsir ɓe wetinanama. allah wi on jemma wona jemma o jemma noon, wona ko wiyete kon noon nuy de la naissance oɗama oɗa. on ɗon jemma salamun hiya jam e kisi woni on jemma. hay noon si farñitere yani e hoori suudu goɗɗo e nder on jemma, ittali jemma on ko wonduɗo e kisiye. hay si tawi an ademma maayi e nder on jemma, haray jaɓu ko alqur'ana wi kon on jemma ko marɗo jam e kisiye ha tuma fajiri on feeri, bi mana ila ka laylatul qadri naati ha fajiri on feera. koni tuma laylatul qadri naatata ko ila ka nangue ngue mutti, ila ka nangue ngue mutti, andi ko ɗo woni keerol ñalɗi ɗi, ka nangue ngue mutti hande ɗo nini on wi ɗon noddi lan e vendredi, kono haqiqa tan hande ko samedi ka diina meɗen enen mi wiya de ka annasara,
hande koye asewe haqiqa tan woni ko wonɗen ila ka nangue gue mutti ko ila ɗon laylatul qadiri haray natata jamɓe kisi woni e nder on jemma malaika jippoto e nder on jemma regila dendanangal feekuji ɗin e nder on jemma ila ɗon ha peeral fajiri on hewta o andi ila ka peeral fajiri on hewti haray hani ko même ñalande ɓe mana haray hani ko asewe kono noon haray hande kadi ñallal ngal naati jemma on yalti o yi jonnon si on arti ka duhani ɗa allah wi inna mene anzalnahu min jippininde fi laylatin e nder jemma mubarakatin waɗaɗo barki on yi min ɗon allah mawnini jemma on commenti fi makko ton ɓuri ɗo o wi min jippininde e nder jemma waɗaɗo barki ton o précisal o yeeti en ko jemma hombo o wi tum nde alɓuranare min jippininde e jemma waɗaɗo barki ko suratu kadiri ga andini en on jemma waɗaɗo barki ko hombo ko weeta julde donkin ka ko weeta julde suumaye ka ko weeta arafa alqur'ana suratu kadiri ari déterminani en wi wona ɗum ɗo fof on jemma waɗaɗo barki mo allah signali suratu dukhan o huwa laylatul qadr ko ñande laylatul qadr en faami ko noon allah tabaraka taala yetiri ko dukhan o wi minen min laatike komin waajotoɓe o wi fiiha e nder on jemma wono o wirno to kadi tatanazzalu malaikatu warruhu fiiha ɗo kadi o wi fiiha wo e nder on jemma yufra woni ko sendidirte kullu amrin hakim kala fiyake ñawa ɗon on yi ɗon noon awaka kullu amrin ɗon e ka wino ɗen ka kadiri ɗanane min kulli amru ɗin kullu amrin on ɗa e min kulli amrin on ɗa ko ɗin ɗon ɗiɗi firaka qadiri on joni si allah tabaraka wa taala jaɓi ko wiyete kon qadiri ko wiyete kon eɓɓore ko o kullu amrin wonɗo ka duhani e o min kulli amrin wonɗo ka suratu qadri ko ɗiɗo ɗiɗi woni ko firanta en ɗum ɗo joni allah tabaraka wa taala inni ɗum ɗo ko fiyaka immorde ka amen gani he minen min laatiki komin neloɓe donc ɗeɗo ayeje ko ɗum woni joyi wonɗe ka suratul qadr e ɗeɗo ayeje nayyi ma joyi ɗe adduɗen kadi ka suratul dakhani o laylatul qadri fiyake makko kullu ko e nder ɗeɗo ayeje ɗa nayyi ɗa joyi ko e nder ɗeɗo ayeje jeenayi woni musidɓe julɓe ma ɗum no gasa ɗa joyi ɗa joyi wono sappo ko nder ɗo laylatul qadri woni haray oɗo laylatul qadri musidɓe julɓe ko allah tabaraka wa taala ko waɗi ha o wimo qadre mana ko jemma eɓɓore ko ɗum eɓɓete ɗon haray ɗon andi ibnu adama on ila ñande o timmini balɗe 120 ka reedu yumma makko ko nden ñande wonki soorete ko nden ñande fuɗɗata riɓude na hay ko mimminoto ko kelɗi ko nden ñande fuɗɗata riɓude ka nder reedu yumma makko so nene makko no watti haqqille e muɗum haqqille makko ɗen no jooɗi no fendi ila nden ñande o nanay goɗɗum no riɓa ka reedu makko o sika ko goɗɗum feɗɗimo ma ko ñungel woni jindude ka leydol ke makko hewtali ka dampito taw maka utto maka ngata maka pillito o sika ko dendi lawil ni woni yawde ka leydol ke makko mako kullum o ñora o tawa hina si o watti yili ko ila nden ñande awa nden ñande no allah yamira e malaikajo ara winda on ɗon ibnu adama mo wonki mum soora ɗon nden ñande mana ñande o timmini lebbi nayyi ko ha hemde tuma o wurata ko duuɓi jeelu ma ko lebbi jeelu ma ko balɗe jeelu yallah tawara tabaraka wa taala windanno en duuɓi ɗuɗuɗi wondude e cellal wondude e barki wondude e diina jaɓaka malaikaji on fayin o winda embere arsike ko o heɓata e nder hitande e nder gurdam makko ɗam e masiboji ko heɓatamo e nder gurdam makko ɗam e ko o naato aljanna ka ko o naato wiide ɗiɗo piiji ko ndeññande windete kono nane moƴƴa o yiya joni golle qadri o yiya joni golle suratu laylatul qadri jemma layla on o andi ibnu adama on o eɓɓanama e nder gurdam makko ɗam fop kanko arsike makko on hella ka ndiyam wiyen tun ko 1000 litres wiiren noon 1000 litres supposons ko ɗum o gasata yarde e nder gurdam makko ɗam siko wuuro balɗe duuɓi 60 siko wuuro lebbi 60 siko wuuro balɗe 60 siko wuuro leereji 60 siko wuuro minute aji 60 ɗon 1 heure de temps o windanama birediji wulure ko ƴakka o windanama litre wulure ndiyam ko o yara e ko o looto e ko o wuppira o windanama kilo wulure sukkar ko o yarira kafe o windanama kilo wulure lamɗam ko waɗa e maafe o ñama masala kono on andi wawaka déterminede joni noon ko hende tuma o heɓata ɗum ɗa ko hende tuma on heɓata ɗum ɗa ko hende tuma on ndeññande o heɓata sukkar ko nde hende tumata o heɓa kilo sukkar layni on andi faami masalan ka
hande kadi laylatul qadri ari noon chaque hitande ka 9 mois mi mana ka lewru jeenaya ɓuru e nder balɗe sappo sakkitoro ɗen kadi e nder ndun 9 mois Allah ɓisi ɗon ko wiyete laylatul qadri ko nden ñande o anda joni ko wiyete laylatul qadri anden ibnu adama julɗo mo tawata hino selli hunde waɗama duwata walade nden ñande ko nden ñande Allah tabaraka wa taala hoddirta mo on andi windama ankarijo hiɗa mari litir wuluri ndiyam ko gasata yarde ko nden ñande noon jibril e ɓeɗo malaikaɓe ɓe Allah signali ka suratu laylatul qadri ɗa o wi tatanazzalu lmalaikatu warruhu fiha malaika ɓe jippoto nde sayidna jibril par ce que c'est lui qui est chef kanko ni hawrejo malaika o donc o jippota e délégation hara kanko ni chef de délégation inne way e kaarijo masalan abdoulaye kala no windana litir tel e nder gurdam makko ɗam joni no yahe deblo kon e nder ɗi litirji ndiyam ɗon tel fi nde hitande 1436 hijiriya ɗo mbi mana ko e nder laylatul qadri on ko e nder on ɗon mi eɓɓante ndiyam ko mi gasata heɓude kon e nder hitande ƴetta e nder ndiyam ɗam mi eɓɓana ɗan e nder gurdam an ɗam fof ko jibril ƴet jonnata ordu e nder ndiyam komi heddori kon yo ƴettoye litir tel adde fi komi gollitira e nder nde hitande ɗo bireedi komi eɓɓana kon e nder gurdam an ɗam jibril ordona yo yahe ƴettoye bireedi tel mi addane fi komi ƴakka e nder fi nde hitande ɗo wano woniri masalan a addayi en adday misallaɓo ngal a sooday saku maaro saku sukkar wonande marɓe moyen joɗɗina ka magasin muɗum hande kadi yiltitoɗa eɓɓitana ɓeŋure nden andi a addi o saku sukkar e o saku maaro an yiɗa eɓɓi ɗum ɗo ko pour lewru yiltoɗa noon kadi eɓɓanaɓe wiyaɓe kadi ñande o ñande ko kilo 3 defoton nani ma ko kilo 2 nani ma ko kilo 5 nani andi a yiltike a eɓɓitaniɓe e nder saku maaro o e nder on kilo 3 ko wiɗa ɓe defu si ɓe defi ɗum ɗon ɓe ñaami ɓe luttinayi kenen ngo ñande yimɓe ɗuuɗa ma ñande cellal ɗuuɗa ma ñande yimɓe ɓe ñaamoyi nokkugo secour ñiiri ndin jiiɓe ndi lutta kono andi fi ñiiri ndin jiiɓama lutti wiyetake wattiten ndiɗo ñiiri maaro wattiten ka nder saku maaro ɓe anda son faami ko wano noon kadi kenen ngo on kilo 3 maaro hino lella caw ñaame ɓikkoy koye kumbe waalo no ɓiɗi piiraɓe yebodira e maɓɓe fof e goto kala sotto ronka pat kala jooɗo e mettugol junngo mum ngon no holli haaraka kono en wattitata pooti gooto e nder maaro jooɗi ko konka nder magasin en wata wattutude ɗum ɗon ñiiri ñaamen ko ni Allah tabaraka wa taala yamirirta jibril o ordona o eɓɓa embere arsiki ko on tigi gasata heɓude kon e nder nde ɗo hitande tawi joni noon nafoore ko woni kon eɓɓugol ɗum ko fii hol ɗum kon ɗum woni nafoore eɓɓugol ɗum joni noon ñande laylatul qadri ɗo si a immike hiɗa rewde Allah tabaraka wa taala no o yiɗiri no o weltori no welirtamo an a jeyetake e fanɗinanteɓe ko eɓɓanteɗa kon e nder laylatul qadri ko eɓɓanteɗa kon e nder hitande ko ɗum yo toon hitande goo goɗɗo no gagnant hitande goo goɗɗo no perda hitande goo himo naada intérêt hitande goo o naada perde hitande goo o jibinani e buy hitande goo o mayri e buy wono ɓeeɗa ƴettitante kilo 3 kenen ngoo lella ɓe waaloɓe walda pelletile ko kilo 3 defa ndeya ñalande ɓe defa kilo 3 ɓe ñaama ɓe luttina ɓe waltina pelletele kadi ko kilo 3 defa mi mana aw ko noon kadi yiir toon Allah tabaraka wa taala hino eɓɓira ɗum ɗa joni noon oɗo ko noon kadi nomi yewtiri on noon fi moƴƴireji ɗin e nafooreji ɗin no sendirte ko noon kadi musibaji ɗin kadi sendirte masalan ino windano nambaraji tel heɓte nder gurdam maɗa ñande timminɗa balɗe 190 ko ɗum woni lebbi 4 ka nder reedu yummama windanoma a heɓay accident ji tel e nder gurdam maɗa jibril inna bon e nder masiboji ɗi o du'a heɓude ɗin o heɓi tel heddiki tel yeyi déblo ko masiboji tel hoddiron ko ɗin ɗon o heɓata e nder nde ɗo hitande wiyetende l'année 2015 ma nder nde ɗo hitande wiyetende 1436 hijriya joni noon musidɓe julɓe nanel am moƴƴa fewdo masiboji sendete est ce que mo yiɗuɗa weltaniɗa est ce que o heɓay hay si o heɓay est ce que o ɓuuray aljawabu ko laa o fewdo moƴƴereji sendete ko fii tu yon anndu important immagol wurnita laylatul qadri
ni laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko docteur de docteur ɓe feetaɓe ha ngaka si woni yaa ɓe encouragé goɗɗo e hunde a taway ko nendi a taway ko kange fewndo moƴƴereji sendete tawa kadi ko an sendata est ce que jiɗo ma jeyete e faɗoɓe ɗon allahumma la bimana fewndo laylatul qadri masiboji ɗin hino sendede goto kala ko duwa heɓude kon e hitande nden no yahede taƴe ka masiboji makko adde o jonne tawa noon fewndo on leeɗo hiɗa suuyi hiɗa sujji hiɗa hormade Allah ma hiɗa dari hiɗa juurde ma hiɗa fonti alqur'ana hiɗa janngude ma hiɗa jooɗi hiɗa wadde adkarji maɗa ɗin Allah ndaara masiboji ɗin o ndaara masiboji ɗin Jibril fokkita deblokude ka koyngal ma duwa taɓide Allah wiya non ɗum ɗon accu ha ko arata faala yo nana moƴƴa fi yon anndu valeur ko wiyete ko laylatul qadri mi iwri ka wuɗɗi mi taarike kono ko fiyo haqqille yimɓe ɓe nanngu ese on faami on anndi e mo ɗuuɗa gandal sino yewtude ko yo ɗuɗɗi misi ɗen fiino jama on faamira Allah wiya non e mi anndi no hoddira koyngal makko no duwa helde kono e nder nde hitande lande 2015 ɗo miɗo faala yer repousse ɗum ɗon ha ka 1437 hijiriya to mi faala yo nanan tuma salan yawya ɗon ha ka laylatul qadri kadi 1437 hijiriya hewta fewndo ka masiboji ɗin sendete ɗon Jibril fokkita ko duwano arde kon ka 1436 o fokkita deblo koyde on accident ɗon Allah ndaarama taw moodi ko jokkanɗamo ande ɗo koye mo welti ɓuuri ko jokkonoɗa kora e Allah tabaraka taala no Jibril c'est bon acci ɗon kadi taw wallahi musidɓe julɓe hawnaaki ɗum no tarataranni repoussé ɗon ha luttira noon Allah tabaraka taala monta presque lawhil mahfous har hiɗa duwano heɓde accident oto ma no duwano sumude ɓiɗɗo ma no duwano mayde koyngal ma no duwano helde hiɗa duwano détournede hitande ɓe so Jibril fokkiti ƴettude adda Allah puusa watta année prochain wallahi kenen ngo no gerde noon ha ma ya Allah woopinama fesronta hendade so lande kelan dalil on sattinanilan kadi mi adday so sattinan Allah hiɗe wawi feƴƴirde noon de brioren noon ko wano noon kadi ka moƴƴereji masalan duwaɗo marɗo 1000 litres e nder gurdam makko ɗan fo Jibril ndaara o ko duwaɗo wurde ni 80 tan bimana duuɓi 60 joni o 1000 litres e nder duuɓi 60 ene hikka o ko litre sappo duwa heɓde nani Jibril yamira ɓa kan kadi ko chef o ordonnayon ɓe huwa yaye deblo ko litre sappo addon jonnomo ko ɗum ɗon o debro yorta e nder hitande hikka nde masalan tun andi joni ko moƴƴireji ɗi wona sendede andi ɗum ɗo fof ko nder laylatul qadri nane noon ko Allah inni wo fiha yufragu kullu amrin hakim wo koye nder ɗon jemma sendete distribué dendanagal piiji ɗin moƴƴireji o nambaraji o masiboji o fiha koye nder on jemma yufraku sendete détaillé pensité yeɗe kullu amrin kala fiyake ko boni koko moƴƴi ko welata joomum koko mettata joomum hakimi e ñawore makko kanko Allah e ñeñal makko kanko Allah tabaraka taala tayib e Jibril inna ɗum déblakane oɗo 10 litres ndiyan addanoma kon ɗo debro yorta e nder nde hitande 1436 hijiriya ɗo Allah ndaara o no woni sujjiri ma no woni waɗirde adkar no woni gormorde mi inninane pellet leer nde moƴƴere sendete mo weltaniɗa on leer jeeyatake faɗo Allah inna bon e joni Jibril miɗo faala ko 10 litres o duwa heɓde ɗo faala e waɗanmo litre temedere yandi débloqué temedere jonnonmo Jibril fuɗɗa inde si o heeɓi hikka tun temedere Allah haray ko onno ɓiya duuɓi hedditide Allah ina non hikka on jonnumo tun temedere ko arata e ndaarayno warren ko misal tummi onon addande musidɓe julɓe o jonne temedere ko arata kadi masalan ndeññande déjà no gata ko 9 o duwa heɓde ma ko 5 o duwa heɓde par ce que on andi multiplié no ka 1436 hijiriya Jibril fokkita inde addo e ndeyka ko litre 5 gatata Allah yilto yurnoma ndaara modiɗa jokki ko welatama ɗa convaincre o innano hikka hiɗon wawi mo waɗande litre 200 masalan e on acca yakke ko appel laguine ga woni ko yollitinde toon si tawi hino nanade eɗen wawi continde ɗiyat numéro ji fof no ferma kono o numéro ɗo ɓayiɗen gollitirde o andi si ɓe tappiɗa ɓe ƴalɓe tappay ɗo tayib e ko ni wallahi musidɓe julɓe hawnaki ko ni ɓe Jibril e Allah girdirta hendoɗa 100 litres hendoɗa 200 litres hendoɗa 300 litres chaque hitande ma hendoɗa 5 litres chaque hitande wallahi ɗo ko ni ɗum repoussirte ɗon ha ko eɓɓananoɗa masalan 1000 litres wawa wontoyde 10 millions de litres d'eau no wawi wonde mi wi so landoyi kellan dalil on sattinanila min miɗo wawi addude
no woodi kam tippi harana kam tippi ɗon tun koye koye an koye donc on anndi jaka ɗum ɗon tuyyoni nafoore ko woni kon e o laylatul qadri oɗo participe o laylatul qadri min kulli amin bi mana e kala hitande hawnaki moƴƴereji makko ɗin ɓeydo oɗo néglige owo participe gol laylatul qadri e nder kala hitande hawnaki boneji makko ɗin ɓeydo hawnaki moƴƴereji makko ɗin ɗoyto kono ɗo a wawi si moƴƴereji ɗin ɗuytotako kono yandi kadi ɗi ɓeydotako kono ɗo ande si boneji ɗin kadi ɓeydotako kono yandi ɗi ɗuytotako oɗa noon hino tijjande ɗoyti si tawi ñande woni wo adden ka koyngal makko duwa helde ɗon Allah wiya accen ha ko arata accen ha ko arata ɗum lutti wenguede kono yarirta luttira noon hara arali andi masiboji ɗin ɗuyti si tawi woni ñande o duwa heɓde litiri nayyi ndiyam fo Allah innayi mudi ɓeyde ɗon jeego piyo wawa timmude sappo ɗum kono gerdi en andi haysi ɗan ndiyam ɗon ɓeydaki kono apirangal woɗo ɗan ɗuytota ko ɗan ɗon ko sati ɗan ɓeydade masalan Jibril no wawa distribude no senda noon ala wano heɓde duuɓi sappo wureteɗi Allah ina bon joni noon ka yurmede a yaye débloque on tel addon ɓeydanomo bonus no wawi wonde ko ɗum Allah tabaraka wa taala faandi ka suratu dukani wonde fiha koye nder on ɗon jemma yufraɓu woni ko sendete kullu amrin kala fiyake hakim e ñeñore makko ñeñal makko kanko Allah ha Allah tabaraka wa taala a sikkay ko landal ari ene ko bonnelde Jibril sendugol ɗum ɗum ko ni est ce que ɗum ko goonga Allah ƴetti réponse on o jaabi o wi way amoran min andina kono woodi ko autorisation iwruɗo e amen menen Allah tabaraka wa taala menen noon min laatiki ko men neloɓe goy min nelay goɗɗo o yaha huwa donc musidɓe an julɓe jakka en andi lutti tun leer ɓa andi dendanangal piiji ɗin ko aya alqur'ana nin wona hadise sakko wiye himo loƴi wona qissa sakko wi en o sella ko aya alqur'ana o wi dendanangal piiji ɗin ko ndeññande woni ko sendete si tawi noon an a faamali ko honɗum e piiji wiya ɗon a janggi tun a firi hoore on a feƴƴi haray a faamali mi mana ko dendanangal moƴƴiriji ko duwaɗa heɓde kon e nder gurdam maɗan ko ndeññande sendete anda e nder hitande e nde ko jelu masiboji ko duwaɗa heɓude kon ko ndeññande ɗi sendete anda e nder hitande nden ko asidañji tel mi mari hikka tun mi yettay tel donc en andi jaka lutti ɗum ɗo tun no woni mo himmu leerde ɗum sendete yo taw hara hiɗa dari yeeso sendowo on hiɗa gormade e makko hiɗa convaincude mo par ce que on nani pullo Fouta wi wo nanngundu a yiindu anda son faami nanngumo jonnamo ngal geɓalɗo ayi umo ma nanngumo bu'inamo ayi umo si tawi o ala ɗum wawata wonde donc haray tawgol hino woni présent yeeso Allah tabaraka wa taala e nder o jemma no rewde Allah tabaraka wa taala jaka ɗum ɗo hino adda nafoore molanade hay lutti tun ko tawata kon a faɗa e boniji go'o ma a heɓa e moƴƴiriji go'o ko ɓeyditoto e moƴƴireji ɗi fodanoɗa ɗi ma e ɗi duwanoɗa heɗude ɗin donc en andi ɗum ɗo ko nafoore jande musidɓe julɓe ɗum ɗo ko nafoore mawnade musidɓe julɓe jonno oɗo laylatul qadri o ko e nder lewru suumay sikke o ala woni oɗo laylatul qadri ko e nder jemmaji sappo sakkitori ɗin kadi woni ɗum kadi sikke o ala woodi noon darotoɓe happa toon inna laylatul qadri yaray ko ñande noga e jeegom no wetude noga e jeɗɗi haray ɓen ɗon yoɓe accu nelaɗo Allah sallah sallam ko wawali andude déterminana en kon an wota heɓu gandal ha détermina woni espoir no woodi mi mana haqqille no woodi moƴƴa tama uno sembi wonde ko nden ñande sabu piiji boyi arɗi nder toon yollitti qissaji addaɗi nder toon kono madama wona nelaɗo déterminé wona hadise selluɗo wona aya alqur'ana mo bortaka ɓe mana ko wigol kaari hoyɗiri ni ma kaari sikkirini nelaɗo déterminé nelaɗo ko make iltamisu laylatul qadri fi ashril awakhiri min ramadana ko ni nelaɗo Allah sallah sallam make ɓe make imme ɗaɓɓito laylatul qadri yo ɓuuri ko ɗaɓɓito toon angola kon imme ɗaɓɓito laylatul qadri ɓuuri ko ɓe ƴettayɓe koye machine ho yaha sigiri ɗaɓɓoya kanŋe sabuna musidɓe julɓe mi jindi sigiri côté à côté waɗugol bayana kala ka o kanŋe asete e pete e cankoye ɗum fof muɗum yeehi mooɓa wonɓe aside ɓen waɗa bayana wallahi on yi ay sonnajo hino bambi boobo muɗum on bambaɗo wonɗo moynude on ƴetti ɓikkum mum ardina kunkunɗon no joɓɓinaka hoore réservoir motoru ndun kanko debbo on himo jooɗi ɓaawo maccungil taxi motowil ngil ka ɓaawo on no bambi mo ɗon kanko kadi o bambi ɓiɗɗo makko on ñiiri ndi o gasoyta ñaamoyde ndin ɗon no haɓɓa ka porte bagage
machine mo o yonnorta on o ɗaɓɓita kanŋe ɗen e kore ko o yemorta kon himo tambori ɗuya e ngoya junngo ñaamo ga mo tambori ɗuya e ngoya nano wallahi mi yiiru ɗum hiitere annden tamo waɗi kadi jiiniji ɗiɗi dubli watti ɗum jiiniji ɗiɗi ma jiiniji tati mbi'u ɗum ne laaɗo maaki iltamisu laylatul qadri koni imme ɗaɓɓitol laylatul qadri ɓurino o debbo momi sippi pimuɗum ɓurino oɗo ɗaɓɓitirta ɗeɗo kalme e nder sigiri ma e nder dingirawi saabu noon yaw ha mi hewtini donc fi asil awakiri mi ramadan e nder balɗe sappo sakkitore ɗe e nder suumoy so tawi noon nelaɗo Allah sallah sallam hino anduno pellette mo mari assuré ko ñande noga e jeegom noyde noga e jeɗɗi haray kono o mari nafoore e yanngugol en o mara nafoore e yanngugol en bal ko ɗon o yeeta woni ko ɗon woni kono noon yo en anndu piiji ɗiɗi Allah tabaraka wa taala no suuɗi en sa imo du'a jaaboto on e nder juma ɓe jaɓali en kanko Allah o jaɓali en déterminande ko o leerɗo ɗon kadi espoir tama ono ari nokkel fuy wonde koye o sayida kono noon laylatul qadri o wi en kaka balɗe sappo sakkitore hani Allah no moƴƴi te Allah no wawno ɗaɓɓite laylatul wiide ɗaɓɓite laylatul qadri e nder suuma he ta ila ñande goo acca ke ila ñande goo ha ñande capantati ko ya ɗaɓɓuɗo imo wawno wiide ɗaɓɓite laylatul qadri e nder hitande nden fof hitande nden fof laylatul qadri nde wonde wotere koye juldandu anda koye sabbor donki anda bete o déterminani en o wii koye lewru suuma he o yiltike ɗon kadi no mari appartement ji tati o déterminani en ɗon kadi koko appartement sakkitore ɓe mana ko balɗe sappo sakkitore mana Allah no yiiɗi en kono ko fiyon no waɗi so suuɗani en koye ɗo piyoye ɗiɗoy ko fiyo en tinno mouradu mawlanadu fiyo baraji men ɗin ɗuuɗo samno sa ɗaɓɓiti laylatul qadri ñande nogay go'o no wettude nogay ɗiɗi no wona a heɓali laylatul qadri kono est ce que kadi haray a heɓali baraji heɓotoɗi ɗin e yimmiɗo juulani Allah jemma du'i janggi alqurana jemma o a heɓay ko wana noon du'a on ɗa kadi Allah yiyataki en koye o leerɗo nelaɗo déterminanali en koye o leerɗo ina wawa du'ade e o leerɗo wona hawrodirali e sa'i du'a wi'aɗo on jaaboto attiré kono est ce que sa du'ike e fewde on leer a heɓata baraji ko du'iɗo toyi Allah tabaraka wa taala heɓata ko wallahi a heɓay ko ɗum waɗi si Allah tabaraka wa taala suuɗani haray oɗo laylatul qadri kaka jemma sappo sakkitoro e nder suuma e ɗaɓɓete ko ɗum nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maaki woto goto bitirnu haqqille meɗen ɗe inna en ko ñande noga e jeegom no wiyete noga e jeɗɗi haray en tardi laylatul qadri ila ñande wiya hande ko nogay suumaye andi hande ko nogay no wiyete nogay goo andi ko ɗon fuɗɗi naya accu ha ñande nogay goo fuɗɗoɗa sa acci ha ñande nogay goo on jemma wonɗo arde ɗon ko nogay ɗiɗi on jeymo mi mana toujours ko jemma on hecci ñallal ngal ko jemma on adi ñallal ngal ko ñande nogay ko nden ñande kikiɗe fuɗɗotoɗa ɗon ara ñallal ngal no woni nogay kono jemma on kañum woni nogay e go'aɓo ko ɗon fuɗɗotoɗa ila ɗon ha yi'a juldandu akhi ma ila ɗon ha maya e nder suumaye on akhi ñande wo wurnutu jemma on ɗaɓɓa laylatul qadri ñande o ñande hoolo hoɗɗoɗa fellita ene ko andon laylatul qadri noon nani hande noon simi ɗaniki haray mi perdi few hande simi fowtiki haray mi feeli few waɗu ɗum ko haqqille ma sa waɗi ɗum ɗon ko haqqille ma e ka courage ma e ka andi e ma sikki wala an a heɓay laylatul qadri wallahi heɓuɗo laylatul qadri haray kanko heeɓi nafoore jande o heeɓi nafoore mawlanande haray ko ɗon ko laylatul qadri ɗaɓɓitete jonno o laylatul qadri no woodi e wiwɓe karamakoɓe wonde laylatul qadri eggay kenen ngo kaka noga e goho kenen ngo aray ka noga e ɗiɗi kenen ngo aray ka noga e jeenayi kenen ngo aray ka noga e joyi kenen ngo aray ka noga e jeego woɓɓe no wi ɗum woɓɓe no wi no laylatul qadri kadi eggay kono kaka jemma fuujaje nogay no wetude nogay goho nogay ɗiɗi no wetude nogay tati nogay e nayyi no wetude nogay yo toujours jemma fuujaje ɗen nogay jeego no wetude nogay jeɗɗi woɓɓe wi'iri ni donc woɓɓe goo addi immi e nele noga jemma laylatul qadri no tabita ko nokku ngotu no woodi wiwɓe ha hay o laylatul qadri o jinday hay e jemmaji sappo aranoji imma sappo hakkudeji ɗin kono ɗum ɗo wona ko selli kon koko nelaɗo Allah sallah sallam maki kon iltamisu laylatul qadri fi ashri awakhiri min ramadan o andi ɗi riwayaji ɗo fof hollali yaɗano hay ñallal gotal hay jemma goto hollali ya fawto ɗiɗo fof déterminant haalima wonde laylatul qadri ko ñalande kaari sakko fawtoɗa nde ñalande ha hewta nde ñalande ɗon immoɗa waɗa no gasa immoɗa wurnita jemma nogay no wedde nogay go'o ñande nogay ɗiɗi wiya yaɗano fawtoɗa laylatul qadri acca sappo e ɗiɗi aɗa nden ñande no gasa wurnita ɗo ha ñande nogay jeenayi no wedde capantati inna mawɗi ɓaleru ndun ɗaɓɓama yiyaka hande ko weetay sikke ni mi ɓaydu yiyaka janggo kadi ko horgo enen min on do mi ronki surtout wiya ɓa Allah wallimi men tippi ɓuran
no gata ɗin jemmaji jeenayi feƴƴiɗi fof para laylatul qadri ala hara ko weeta e juule janngo bimɓen julde suuma e weeta juule nde ñande laylatul qadri ala weeta e juule on faami ka donc hara koye immo wakkilo ɗen ɗaɓɓite laylatul qadri e nder ɗeɗo balɗe sappo sakkitore e nder nduɗo leydi suumaye musidɓen julɓe tedduɓe ɗon kadi noon bidi a metta waɗude woodi fokkutuɓe waɗugol bidi a ɗon kon ɗum woni ɗum anndine laaɗo maaki ɗaɓɓite laylatul qadri ka sappo sakkitoro est ce que ɓe maaki ɗaɓɓite laylatul qadri ka sappo hakkundejo e ka sakkitoro allahumma la ka sappo sakkitoro ne laaɗo maaki ɗon kadi woodi ara ko wiiɓe ɓoy ko ahlu sunna al jamaa ɓenna ko sunna ɓe on jingande ko ɓe contre bidi a très bien kono woodi e maɓɓe kañum kadi wonɓe fuɗɗitade bidi a ɓeyna won ɗum ɓeyna kulol wota suumaye maayu maayirnogay e jeenayi tawa en tippali alqur'ana on joni fuɗɗoɗe ñande sappo e jeenayi no wetude nogay nden ñande laylatul qadri sikki wo ala ɗon laylatul qadri ka sappo sakkitoro woni a nelaka wurnutugol jemma a nelaka ɗaɓɓutugol laylatul qadri ñande sappo e jeenayi no wetude nogay go'o timmel ngal anduna obligatoire ma be ya timmin alqur'ana on to yiiɗa ka ɗum windi ko be alqur'ana tippe ka qiyamul layli nokku a yaali ɗum hay ka lu'i ko landaɗa ko yoni hiɗa juulude ma hiɗa janngude ma hiɗa jantade inde Allah wota tun a ɗaano ma a way sa ɗaanoto yo taw hara ɗoy kunkum foole hara kadi wona ko newi hara ko munnagol hara wona ɗaanagol ko ɗum ɗo woni ko landaɗa na forcé be a tippay alqur'ana ma a tippay nde laaɓi ɗiɗi sakko wona ɓaawi ama beende tippay koyen fuɗɗo ka sappo e jeenayi hara ɗon sindu lanniri noga e jeenayi tawa en wawa e heɓude allahumma la wona ɗum hara jama fokkiti fuɗɗitade bidiya ɗon haray koyen wattu yili ɗum ɗum musidɓe julɓe haray laylatul qadri ko ɗaɓɓitateɗo ila ñande nogay ha ñande nogay e jeenayi ma ha ñande capantati ko ɗon ko laylatul qadri ɗaɓɓitede bi idnillahi on tigui heɓay laylatul qadri yo Allah tabaraka wa taala hokku en ko wiyete ko laylatul qadri haray malaikaɓe hiɓe jindude hakkudeji meɗen hiɓe sendude fiyakuji ɗin moƴƴiriji ko heɓeten e nambaraji yo Allah dandu kadi ko gasoto heɓade e nder hitande jemma on peeti ko ɗum ɗon ɓe jokki e seeditagol oɗo waɗano laylatul qadri ma oɗo waɗani haray noon ko wiyete laylatul o nanay kadi e juulirɗe boyi nottorondire fi sabilillahi fi laylatul qadri o kamɓe ɓe jooɗoɓe huulana noga e jeegom no wetude noga e jeɗɗi ɗum ko faljere e hoore kadi koɓe huuɗata kon kadi noga e jeegom no wetude noga e jeɗɗi ɓe ara ɓe ronka kadi wadde laylatul qadri no hanniri korgol jooɗo jannga ma juula ma waɗade kar ko ɗum wiyete toragol ko ɗum wiyete ɗaɓɓugol laylatul qadri kamɓe ɓe ara ɓe waala jaarude defugol ni ɓiirugol waɗa commission ji ɓeeɗa yo sendan en ñi e ɗen ɓeeɗa yo sendan en siiji ɗin e ko nanndi ko tawi ɗum ɓeeɗa woni ka commission ndefooɓe ɓeeɗano jaarude honko honka tawna ɗaɓɓugol laylatul qadri wona au moins si ɓe huuli bete ñande noga e jeegom noyde noga e jeɗɗi ñande hitande tawi tuuru laylatul qadri hawriti ñande noga e jeegom noyde noga e jeɗɗi tawi ɓe ɗaɓɓiri no hana ɗaɓɓirede no au moins ara ɓe heeɓi ko wiyete ko laylatul qadri bete ɗum aw kono hay ɗum kadi ɓe ala ɗaɓɓude no hana ɗaɓɓirede bal ko imamuɓe wonɓe e juulirɗe o laylatul qadri ɓe watti ɗum commerce joni ɓe watti ɗum juulayagal hellaka amen menen lagine ga e honno wiyete ila à partir de ñande noga e suuma immina commission ji e quartier on fof no anda ko mbon dasude carte cartoal no anda ko mbo jogui Mercedes 190 no anda ko mboni débrouillade e moto mum no anda ko mbo haylata hondu ɗaɓɓawto si weeti ɓe immina letteji enveloppe ji goto kala yeru leggal dande mum ngal ɓe inna en hirsa e naggue ɓe inna en waɗa e tel ɓe ittina ɗum hara adday ɓe mbuuɗi e wiplo e gundo al ara ɗum no yaaha kenen no heeɓo ha million hella 50 hella 50 million franc guine ma hella 30 million franc guine no heeɓo kene ma hella 20 million ya itta 3 million sooda ga kun alana wonana ma 2 million 500 desa sooda 50 kilo mara bara ɗumanno ɗum wicca jama on wa ndiyan tew ƴetta mbuɗi heddi ɗin fof watta ka jiiba ɓe ɓi nambaraji yogaji gogoɓe waɗi biɗiya ɗiɗi ɓeɗa ɓaali laylatul qadri no hana ɗaɓɓirede tati ɓe ittini jama ɓe janfike ɓe inni itte mbuɗi fi komin defana en ko waɗen si waɗen ataya ɓe itti mbuɗi ɗin ɓe sendiɗi fayla hella 10%, 90% on fof o mari 10% ɗum ɗon senditanama ataya on e biredi on e ɓira on e tewngu e ji on yaltinanama jama hara jama ko wattili kono andi saabu yorugol junngo jama on wuddugol jama on almamiyo mo mara imanu moƴƴo on puusaymo waɗugol ɗiɗo piiji andi pullo fuu tawi kata ngel sanawo ko ɗon ngel ñamata an kadi oɗo almami ma ono jannudema ma ono wajadema ma ono julnudema
e suuma e hewti an kadi eto jaɓodira e o goɗɗum ronkugol ma waɗugol ɗum ɗon so tawi o almamijo o nannum ɗuɗo nahulowo Allah ko jogiiɗo ndererako ko reedu no feƴƴi o jokki ko be o kerya ko o yetta baajo ko be o kerya ɗiɗo musibaji e nambaraji fika keeso makko heewira ko ɗum yo toon ɗi nambaraji keriwigol oɗo laylatul kadi musidɓe julɓe e ko wiyete kon e mawludun nabi andanɗa hoorema ɗum fof ko bidiyaji donc haray koni woni no laylatul kadi on kaɓɓirte si tawi ɗum feƴƴi miɗo andi tan men on mawtoto woni adden no massababu laylatul qadir c'est pourquoi ko fi hon ɗum Allah tabaraka wa taala waɗani en ko wiyete ko laylatul qadir so ndaari oɗo suratul qadiri tigi ka tafsir ji wano aliyu sabuni ni wano imam tabari ni e ko nantate mum e ka sahih boukhari en e ka muslim en on yiyay toon hadis ka nelaɗo Allah sallah sallam maki wo waqad ruwiya gonɗi fillama ɓe dal filliɗo anna rajulan labasa silaha wa jahada fi sabilillahi alfa shahrin fa ajaba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam والمسلمون من ذلك وتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته فقال يا رب جعلت أمتي أقصرا للأمم أعمارا وأقلها أعمالا أي كيف يا رب فأعطاه الله ليلة القدر وقال تبارك وتعالى ليلة القدر خير لك ولأمتك من 1000 شهر جاهد فيها ذلك الرجل الله أكبر بمعنى يندقون إلى الله صلى الله عليه وسلم سبب وقت ليلة القدر يندقون إلى الله صلى الله عليه وسلم إنه يوتا أنقرا سقول sahaba ɓe muɗum ɓen ene mofte maɓɓe ɗen kono yo en tinno kono yo en hittin kono sina ɗum koyen ɓuraɓe yo wako jewɗotoɗa an e ɓiɓɓe ma ɗen hiɗum hirude andintinaɓe a gorejo makko kaarijo o waɗay bakku hikka kanko mo wadde brevé so sikki himo hittin ayo andu o hittina gorejo makko kaarijo hunjike heeɓi jusu u 50 on hikka e honno innete o heeɓi hijiɓe 50 hikka kanko hanimo tallodude e hijiɓe 15 andintinaka oɗa fewndi antinaka oɗa fewndi fino ɓiɓɓe ma ɓen hittinira no laaɓa ka gor jongalle o manene ɓeygure nden sono kala taw o hiirida e ɓiɓɓe makko ɓen si paɗɗin hirdeji kurataɓe ka janggugol e ka wakkilagol e ka métier ko nantata ɗin ɗon piiji nulaaɗo komanti gorko goo jeyaɗo e bani israil hakke ko ɓe wakkili si tawi enen hiɗen amude yahugol haɓugol jihaadi leereji artama balɗe ɗiɗi ma yontere si ɗuuɗi ha arta jihaadi ɓurdi juutude ndin fewndo nelaɗo sallah sallama ko ndi waɗum Tabuk ɗum kadi ko balɗe noga o yi nokku goo ɓe inni en lewru nelaɗo sallah sallama ka kurasugol sahabaɓe ɓe wakkilo ɓe addi ɓissaji ɗon ha ñandego ɓe addi ɓissa oɗo gorko bani israila yankejo yaltuɗo duuɓi lebbi wulure afwan ɗum ko duuɓi 63 e lebbi 4 mo wakkil kaaka makko kan mo yalti haɓugol jihaadi o hewtitali ka makko allahu akbar ɗum landatake ko baraji jeli woni ɗon siko baraji boyi woni ɗon ma siko baraji seeɗa woni ɗon jomiraɗo haqqilla landatako joni noon ɓayne laaɗo eti o ɓissa sahaba ɓen suumi ɓeyne awa ɗo menen men andi ko ɓe men foole menen men andi men ɓurete menen men wurata woni hay duuɓi 63 e lebbi 4 sakkon ne laaɗo Allah sallah sallam maki inna hasada ummati bayna 60 wa 70 ande soñegol mofte anɗen ka mayata ɗon ko hakkude duuɓi 60 e duuɓi 70 hino maya adi ɗum hino wuura kadi ha ɗum feƴƴete maya kono majorité man no wayi ko kontuɗen nanen fiilaye sonnaɓen ko hakkude balɗe 3 e balɗe 7 no woodimo balɗe 6 jeenayi 10 no woodimo ñallal balɗe 2 ɗum fof mum noodi kono ko ɗawni majorité mo ba maki mofte annden ko hakkude duuɓi 60 e 70 mayata joni noon si yeyatama goɗɗo voyage um makko gotum pet kum o yalti ɗaɓɓere baraji o noyno toon duuɓi 63 e lebbi 4 enen en wuura e gurdam men ɗan fof heɓata ɗum ɗa Allah le wona to ñoowo sikki o ala ɓeeɗo ɓuura en baraji sikki o ala ɓeeɗo ɓuura en to woyde ka aljanna sahaba ɓen suuni nelaɗo Allah sallah sallam tigi suuni ayi on sumati ɓe inni ka qissa wo fa ajaba rasul sam nelaɗo Allah haawi moƴƴa noon ye awa nanugol moftanoji Isa en Moussa en ɓay kamɓe heɓe mari wuraynoɓe duuɓi 100 wona Salman al Farisi masalan ko jeeyaɗo e sahabajo nelaɗo ɓe inni e nokku goo o wurno duuɓi 300 e goɗɗum hari law ɗum waɗayno wono annabi Nuhu en hiɗen andi o naɓi 1000 ans e ko ɓuuri duuɓi wulure e quelque
wono annabi ibrahima en woɓɓe inni o wuuri duuɓi 360 mo wuuri 360 ans ko ɗum ko annabi ibrahima ɗum fof no ari qissaji so daari ka tafsir li musidɓe julɓe donc nelaɗo allah sallam kanko tigi o tawde sahaba makko ɓen ɓe suuni he on sa nelaɗo allah sallam posi question on porti plainte on naɓi wullitande nden ko allah tabaraka wa taala o yelani mofte makko ɗen kan kadi yoɓe okke occasion kaɓe heɓira baraji awa ɓa kamɓe ɓe wata wurde ɗum ɗo fof on si maati nelaɗo allah maati ya rabbi ayi ko konngol wonɗo wullitade kono ko wondude e needi e yurminkinare ya rabbi e joomi an joni noon an a waɗi mofte an ɗen ɓurɗe raɓɓuɗude duuɓi ɓurɗe raɓɓuɗude gurdan ɓurɗe fanɗude golle e hakkude moftanuji sidditig ɗin pelletele lahara ko joddi golle ɗin ko à travers goɗɗo ko golli kon ko par rapport ɗum ɗon on tigui yoɓete min noon andi a mofte an ɗen ɓurama joni noon allah tabaraka wa taala kanko ko aade jikke ko fittanowo giɗo makko gonɗi ko ittanowo giɗo makko ande seede on daareɗa piiji ko annabi moussa torino kon ɗa ko ino rabbi shrah li sadri go'o wa yassir li amri ɗiɗi wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli nayyi waj'al li waziran non ɗi fof o konti ɗon ɗi boyi allah wiya albon joni darde mino mi okkiranama ɗiɗa ɗiɗi ɗiɗa tati haray en bugitora yeeso haray en daaray haray miɗo darande fi muɗum none worimi jonnete o wi ɓeɗo utita suulaka ya moussa o wi dendandagal lande ko toɗɗa ko gokki ɗum ko gikku allah giɗo makko laaɓidaɗo naɓidaɗo makko so o posanimo landal ngal toral ngal ko ɗon e ɗon o jonnatamo vavi en ala fo dugol mo wiyaru ñalande karima feere mo weeɓani ni ala on say directement fa atahu llahu laylatul qadr allah tabaraka wa taala okkimo oɗo jemma eɓɓore wa qala allah daali awa mouhammadou ɓa oɗa bani israila yankejo yaltuɗo duuɓi 80 e lebbi 4 baraji ko heeɓi ɗon kon o suniki no selli ko piiji ɗiɗi selli ka goɗɗo suno yiya goɗɗo no ɓurma gandal ma no ɓurma jawdi ino hutorde ngal gandal e ndi jawdi hoore ko allah yiɗi yarli no selli ka sunoɗa an kadi ya heeɓu sifa ko heeɓi kon na ya suno de yo iw e junngo makko ma wona makko ma wona contre makko wona ɗum landaɗa ko ya suno an kadi ya heeɓu sifa ko heeɓi kon fiya waɗu baaba ko woni wadde kon ɓa allah daari ɓa mi yii ko ɗum woni anniye maɗa o gasi joni awa min kadi mi okkima ko wiyete ko laylatul qadr ila e mofte baba adama musidɓe julɓe hay annabi isa hay annabajo sakkitiɗo si nelaɗo alah salah sallam heewi saabu nelaɗo wayru annabi isa si nelaɗo nelaɗo ala kone maɓɓe kono yen andu annabaɓe no hakkude maɓɓe goyi ko nelaɓe woni ala kono annabaɓe no hakkude ɗon ɓeɗo nelaɓe 130 fuu ɓeɗo annabaɓe guluje 190 fof ɓeɗo fo waɗan aka laylatul qadr ko nelaɗo alah salah sallam waɗana laylatul qadr ko mofte nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam waɗana laylatul qadr an o musidɗo an wata jogo peɗagañora wombo ye wota allah okke ko okkali kon gooto jooɗoɗa ron ka heɓde he mi yeetoma toore nene no heɓora saabu tinnare to anaɗo on kadi sina ɗum ko nene ma to amma o an kadi sa tinnaki toore nden nde fuuya nde luttira de ya fi allah okki mofte nelaɗo ko okkali gooto o tewki kadi par ce que o waɗima e mofte nelaɗo sa jooɗi ke a ñubbi juuɗe maɗa ɗen ka reedu a heɓata goy haray ɗum mi yeetikema ɗum misal ta andi sa noddi guertoɗe maɗen a wi pour a worsi kabawal ngal a liɓi ɗen guertoɗe ɗon ɗe fof harayɗa yiɗaniɗe ka harayɗa fota yiɗande ɗe kabaje maɗa par ce que hay gotum a raɗaki kuma nodduɗa kuma a noddu guertoɗe maɗen fof kono sa worsi ɗen kabaje ɗon a bogiki kasko nder a bogiki tan wona ɓurgal wakkilade o moɗata mi landike on je vous poser la question wona ɓurgal wakkilade o ɓurata kaaba ɗuɗuɗe kono won kon serato kummoɗi wotere jentiti moɗi wotere jentiti laƴƴi guite ɗaɓɓi ka yaara wona ko gertu kon ɓurata kaaba fanɗude fala yo jabola wallahi ko ɗum a ko ni ka toore to angol mawɓe muɗum ɓen hakkude men enen nene goto ɓen du'a kona ka honduko woni kaka ɓernde woni ɓurɗo weltinde nene men emen wo ko on ɓurata barki nene men tigi anda kon to barki kin woni sakko ona ɓe nokkayke ɓe jonnamo ɓe ɓuuri yiɗude ma ɓe fannamo ɓe ɓuuri añude kono ɓerde maɓɓe ne weltori wo ko noon barki kin ardi nonde monori wo ko noon ko wiyete kon kuddi ardi manda sen faami a koni kadi e oɗo laylatul qadri koni kadi e oɗo baraji wonaɗi ɗaɓɓede ko allah tabaraka wa taala koni kadi oɗo aljanna allah wi joni o laylatul qadri ɗo andu si tawi a sunike fi o 8304 mois ko oɗa waɗi hayrun laka wa li ummatika min alfi shahrin jahada fi hada ka rajul
o jemma layla ba juuduge ɗo wona ya piirude e goɗɗo wona ittu landaɗa wona teppugol landaɗa wona rondagol dongal daro landaɗa wona soppindirgol e goɗɗo ko ya immo juula sarunki joɗɗa jangga alqur'ana sarunki jantoɗa alqur'ana sarunki immoɗa kadi juula gerdano ha fajiri feera haray ɗum ɗon hino ɓurma moƴƴande denda nangal ɗiɗa lebbi wulure ko oɗa haaɓi ɓay jemma layla ana e nder majji ko ɗum ɗoni sababu yo en jonne yo en waɗane ko wiyete ko laylatul qadri musidɓe julɓe ko ɗum ɗoni sababu muɗum on mi adda misal fiyo ɓeydu wetude iwaka marché ka luumo iwaka luumo nelda o ɓiɗɗo maɗa paɗal oɗa arayna e baba neldi oɗa paɗal min a neddallam paɗal ta paɗal ngal noon hino wawa jarde hella 10 000 francs guine ƴetta 20 000 okkama inna gasi fanko janggo an kadi ara mi neddete nan jaɓo 20 000 ɗo ya sodoya ko fadɗa o ɓen ɗon ɗiɗo kombo ɓuri gañade ko jonnaɗo 20 000 francs on par ce que oɗa paɗal ngal ko 10 000 jari e kadi kanko paɗe makko lanna ko ɗum haaɗi o nelde nawa seere oɗa yiɗa ɓuura oɗa donc ni Allah tabaraka taala fittirani nelaɗo Allah sallah sallam gonɗi ɗin huwa sabab laylatul qadr ko ɗum ɗum saabu yo en jonne laylatul qadr kala ko yiiɗa waɗi ne woodi ko waɗi ha waɗi kala ko yiiɗa waɗali ne woodi ko waɗi ha ronki waɗude ko ɗum ɗon sababu yo en jonne laylatul qadr joni noon oɗo laylatul qadr fi innama ko jemma on peetu hi an waɗa e dewal jemma on peetu kono noon oɗo laylatul qadr wona wasino jomiraɓe ganda ɓen addirani en noon wasi saa'i laylatul qadr on haray ko ila futuro ka nangue muti ka wiɗen ɗon nanen ha peeral fajiri hewta allahumma la laylatul qadr ɗum kadi toujours hollugol ma nayaɗano naya fawto laylatul qadr ko e nder sonu hum harata feƴƴa mana ko e nder sawi wona e jemma on fo ko laylatul qadr no ko e nder jemma on saa'i hum laylatul qadr kum hewtata mission jippagol jibril ara régula piiji ɗin gayna hoota ko saa'i hum kum fof noon ko laylatul qadr on fof noon no gasa noon hara hawnaki hara on leer ɗon hara ɗayniɗa waaliɗa ɗanade fotoɗa taw ko gonga goy a wakkili ka ɗaɓɓi laylatul qadr e yurmede Allah kadi ɓa ko moƴƴa he ɓay laylatul qadr kono andi a wuppiti saa'i hum kum ahi aw ukti kayo bandirawan jentiɗo lam ma musidɗo ngol ko jentiɗo lam ɗum no firi jemma on fof ko ya kippu kono ko ɓurati jeeɗe toujours kadi kaka sulusul akhiri kaka tataɓal sakkitoral ko ɗum waɗi sen innayi yo en ɗano ha 23 heures immoɗen e 0h30 woɓɓe goo innayi en immo innen haray kono min komi wasi en yo en immo e 0h0 minute ɗum haray ko ɗum wasi en ma 23h30 minutes ko ɗum min Abdoulaye Kala mi wasi haray ɗon en sindi jemma on tati 20h 21h 22h e 23h ha 30 minutes waɗen ɗum ɗon nafoygol ngol e hirtagol ngol e ɗanagol ngol fawto à partir de 23h30 haɓɓen sentir men on cikkoɗen ka yaasi yahen ka juulirde wonande mo mara gantoyagol ka juulirde amma marɓe gantoyagol ka juulirde wona sonnaɓe fiilotoɓe masalan ma sonnaɓe gaseteɓe accede yo aynu galle ɗen ɓa sellataka fo yaha ayna yaha juuloya laylatul qadr on acca galle ɗen no weddi nane alqur'ana hino yewta alqur'ana hino inna wo he on yiiɓe heferaɓe hiɓe yelade nde weltindoto ɗon emiranji moɗon ɗin fa yamiluna alayha maylatan wahidatan ɓe ara ɓe lanca sundum ɓe sakka sandu régila nde wotere minen lagine ga bande no woodi sécurité ɗuuɗami ala wiide ala ɓami ɗo andi façon yimɓe ɓen fof no jentade kono haray de ono wonɓe ka yaasi toon no tororton men noon du'a e ballal usage meɗen tori du'a janggo mɗo fokkiti ñaaru mɗo tori du'a fi kaydi mɗo tori du'a fi heɓugol golle ɗen andi ɗin appel ji no ara lagine ga moƴƴa menen kadi kono men toridi du'a fi ko wiyete kon sécurité e fi ko wiyete kon ɓurtu mais ala on torade du'a tode nayi fi courant e ndiyan e laawi ɗum ɗon no hecci minen yomin wawi wurude e jang haray meɗen ɓeydi on torade du'a e ɗum donc haray nayo jama on fo rewɓe ɓen fo e ɓeyguli ɗin fof ko ɗum ɓiɗɗo gorkol landora jombugol ɓeyguli buuy siɗa mari nayo ɗiɗo no wawi yaade ka juulirde hande ɗiɗo wonta ka galle hara kadi wona goto woni toon o huula ɗiɗo no nder toon ɓen ɗon so ɓe wata dartade Allah danda si bon ɓe ari kono ɓe gaynayi sonkugol hito gon towa kawtal ngal nana ara ma oɗa sonka oɗa nodda téléphone kene donc haray ko ɗum woni oɗo laylatul qadri haray kala tawɓe ɓen no mari ganto angal yawgol ka juulirde à partir de 23 heures si ɓeya findiniɓe ni amen yeehi imme falon koyeɓe immoɓe pala haranaɓe waalo koyeɓe immoɓe fara kamɓe kadi ɓe ara ɓe daro ka suudu gogoɓe heɓa laylatul qadri ɗiɗi ɓe wona aynuɗo galle ɗen ko ɗum ɓe ekkiraka nder suudu toon saabu mum haray ko toɓɓere wonde goye menen lagine ɗo tun onon buy emo wonɓe jentade nde concernant on kono mi wawata yeytude ko yewtude ko musata yimɓe ɓen ko mi acca ko musata men menen lagine ko
donc aray on sonnajo ɗon o heeɓi laylatul qadri o wayni galle ɗen saabu kala ko waɗi keser ka babal kala ko waɗi ŋeñam ka babal directement o salmina wiya ko an homboni si on tigui dogui o andi ko bonɗo si on tigui deƴƴiti déclare inde mum nden o andi way ko duwaɗo yewtidede e muɗum famodire kono si wiyama aynan en galle ɗen o wi awa wiyama immo falame yeeyi o faali wari o feƴƴi o waaliki o ɗaniki o waɗali laylatul qadri o waynali galle ɗen donc rek koye wattu liɗi kala tawɗo mara ganto si wiyama 23h30 en fo meɗen cikko ɗen e on andi haray ɗon en waɗi feccere jemma ɓurde janɗude nden ɓurde janɗude nden haray en fawtike ɓurkum fanɗude kum en wurniti ɓurde janɗude nden e yurmede Allah haray ɗon en wawa heɓude ko wiyete kon laylatul qadri haray kono ɗon komi wasi e musidɗo julɗo haray si tawi ɗum feƴƴi nene aissata radiallahu anha ummil muminin ɓe landino nelaɗo sah sallam hemi nelaɗo simi andi hande laylatul ko hande woni laylatul qadri haray ko ɗum mi duwa wulude nelaɗo timiri ko ɓe woola piiji ɗiɗi no ɗon andugol men ko honɗum ɓe tindinawi ɓe wolu enen kadi wowlen e yiltagol men tefa nene aysa maki wosimi andi hande laylatul qadri e ɗon nelaɗo déclara nokku wonde ko ñalande kaari woni laylatul qadri min ni no en nanen tamiɓe ɓen wi ko nogay jeegonoyde nogay jeeɗi min ni sellako e ñolngal ɓe tippi hara yoɓe wattu ile mum donc simin mi inni kadi nene aysa inni simi andi hande laylatul qadri ko ɗum mi duwa wolde haray ɗen foti landade tefen akondu ɗum hanndet laylatul qadri lahu alamatun ko wiyete ko laylatul qadri no mari mandeji musidɓe julɓe wonande marɗo hakkille wonande ɗaɓɓitowo wonande ƴuƴuɗo wonande ñiñuɗo wonande weelaɗo laylatul qadri nelaɗo alah sah sallam no addani nene aicha mandeji seeɗa addanen ene mofteɗe mandeji seeɗa ko hollata way no gasa na pelleti dey no gasa ko hande laylatul qadri wa min ha no jeeya e mandeji ɗin asfurri bi mana wifugol hendu ndu he jemma wona laylatul ri je hendu wifa moƴƴa noon ara hendu ndu no wifude moƴƴa hendu ndu no wifude moƴƴa ɗum no hulla mande wonde hande ko laylatul qadri wona de no jonni en asiri e pellet ko laylatul qadri saniya ɗimmon ɗum saaƴugol ndiyam foti ɗan tiiɗu foti ɗan tiiɗaali ndiyam ɗan saaƴa seeɗa ɗum no holla hande ko laylatul qadri sina noon fi menen ndiyam no arde e suumaye no ardi e kaamin e nder ɗi lebbi ɗo mois de juillet mois de juin mois de juillet mois de août mois de septembre fantiji en mamo ndiyam saaƴata kono le fi suumaye ardi tumbere ndungu ndiyam saaƴi si tawi saaƴugol ndiyam no jeeya e mandeji ɗin hatta ɗum kadi wowlen woni mandeji ɗiɗi mande tammo wono jeeya e mandeji ko hollata hande ko laylatul qadr si weeti bimbi e laylatul qadri on mbi mana feƴƴi hanki jemma weeti hande bimbi e nangue fuɗɗita e nangue ko nge rawnduge haray nge wawo tenginade haray nge way wono ña ampul ni hara no rawni mbi mana haray nge muusa ɗum fof ko jeeyaɗe mandeji laylatul qadri kono fiwota ñalande goo ndiyam saaƴu ɗo to joni immoɗe wurniten wiye hande ko laylatul qadri waloɗen ɗanɗen koye tikon ɓay ɗum ɗo fuu muɗum ko qissaji ni haray komi faala ko yen selu ɗum ɗo fof liɓen to adde ƴi'al ngal honɗum hadise nelaɗo koɓe maki ɗum iltamisu laylatul qadri fi ashril awakhiri min ramadana ko ƴi'al ngal noon ko nenere nden noon ko original on noon ƴetten ɗum ɗon nene aicha lande hihi noon nelaɗo Allah sah sallam si tawi mi sikkitike kandu laylatul qadri kon ɗon komi duwa wolude mana on tigui no duwa janngude no duwa jantagol inde Allah no duwa juulude ɗin ɗon fof kono leerde tawata hay nini ko fawtagol kon ɗumi duwa duumagol e wolgol elaɗo maki haray ɓuuli wiwɗum ɗo allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna riwaya goo ɓeyditi allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna firen ɗum ka pula allahumma ya an Allah ay an ko a yaafotoɗo yaafolan allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa hiɗa yiɗi kadi yaafotoɗo si waɗama an Allah ko a yaafotoɗo ko accanowo goɗɗo hiɗa yiɗi kadi accanowo goɗɗo torke ma accanan kala bonnede komi wondi muɗum hande ne laaɗo tindinta nene aysa hetoro jawdi hetoro gandal
hetoro laamu hetoro ɓiɓɓe hetoro cellal na ɗum fof to ri Allah bakkatoji ɗi feƴƴinɗa ndin e nder nde hitande feƴƴitindi yo Allah yaafum he bonnireji ko bonnuɗa kon ila rowani heeɓi hikka aki si Allah tabaraka wa taala yaaskema ɗum haray an ala ko a heɓali e moƴƴere haray an ala ko adaɗali e ko wiyete kon e boni e musiba e nambara he haray an on a heeɓi par ce que hiiro a weeru haray a heeɓi boyi ne laaɗo tindini ɗum ɗon ene Aissa awa haray kono mi faala en wasiyade enen nde ndanangal jentiɓe oɗo mawdou si woni ɓa ko en ɗaɓɓiteɓe laylatul qadri ila ñande nogay ha ñande wiya juldadu wiyama heɗen ɗaɓɓude laylatul qadri leer nde wiya nde a fen ɗo fawtoɗen mbayana ma fawtoɗen yaren café on ɓe addanɗen ɓe servude en ataya on minen ɗum fof waɗay ka julidde amen lagine ga ko ɗum addisinde wolde on accay hakke haray feendo ɗon ɗuɗɗinen duumoɗen eko wiyete kon e wi'ugol allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna kenen ngo adda o si gaɗa kenen ngo adda o si gaɗa haray ɓajaka sa anduno ko hande on laylatul qadri ne laaɗo patron de patron wiima ya wuwlu ɗum joni noon anda ko hande on laylatul qadri ñande be ñande hiɗa sikkiti si ko hande on laylatul qadri ñande wo ñande min Abdoulaye Kala mi wasikema wowlugol ɗum ɗo e nder jemma on hara si hawrutu ko nden ñalade on laylatul qadri taway haray an on musidɗo julɗo haray a heeɓi laylatul qadri ɗuɗɗinen juulugol e nder makko dendanalngal façon moƴƴereji ɗin koyen waɗu ɗuɗɗinen ittugol sadaka e nder makko kono no ittitta sadaka jemma c'est très simple jemma ka laylatul qadri ɗon laylatul qadri waɗama ha woni tumbere jemma fokkitama haɗa watti 50 000 farangine ka jibama maɗa watti 50 € ka jibama maɗa watti 1000 € ka jibama ɗum fof ɗuɗana okkugol goɗɗo koni mi yiyatama laylatul qadri waɗama e nder ko soƴƴoto ɗon kon noddamo inna he haray jaɓu ɗum ɗo wallitoroya fi ñiiri julde on ma jaɓu ɗum ɗo wallitoroya fi coñci julde on ma jaɓu ɗum ɗo wallitoroya suguli sunna kati balɗe hedditiɗɗen ma jaɓu ɗum ɗo wallitoroya muuɗo on na itti sadaka jemma a itti sadaka jemma ma ka juulirde ka wonɗon ɗon etoɗa on kuntoye biredi ko ƴakkete e ataya ko yarete e café ko yarete e ɓira ko yarete etoɗa hara 100 francs ma no nder ɗon si tawi ko onon on ɓeerepo ton etoɗa hara 1 € ma hara hino nder ton 1 € ma hara no nder ton ma 2 € ma au moins ta haray no nder ton haray an a woni juuluɗo jemma a woni ittuɗo sadaka jemma a waɗi woni jantiɗo inde Allah jemma a woni jannguɗo alqur'ana jemma de gasayɗe waɗede jemma ɗin fof haray an a waɗi ɓa horota ko jemma sakko wona ɗon kadi haray mi wasiyatoma yahuwo haray ko ni woni no wardeten moƴƴere waɗande e suumaye hino ɓuri moƴƴude e moƴƴere waɗande e lebbi hedditi ɗin fof ko wona noon kadi moƴƴere waɗande e jemmaji sappo sakkitori ɗin e suumaye no ɓuri kadi moƴƴude kadi moƴƴere waɗade e nder suumaye o manda so nanila moƴƴa moƴƴere nde waɗuɗa e suumaye a yoɓete baraji ɓuri ɗi ya lebbi 11 hedditiɗi ko wona noon on e nder on suumaye kan kadi himo ɓurdi moƴƴere nde waɗanɗa goɗɗo e nder jemmaji sappo sakkitori ɗin ɗon kadi ko a sowanteɗo baraji ɓuri balɗe suumaye hedditiɗe ɗen nogayi e ñalormaji suumaye hedditiɗi ɗin haray a dublante ɗon e hoore ɗiɗa wano oɗa kadi dublorante e hoore ɗi lebbi 11 feƴƴunoɗi ɗa manda son fammi misal ngal no metti yewtude ha e komo wona compétent imorandu woni yewtude kono ɓa haray wona ɓe yewteɗe ɓen ko yaajuɓe haqqille haray kamɓe ɓe famay ɗum siɓɓe julɓe donc haray ko ɗum si waɗi on andi Allah wiino ka suratu fajiri to acce hakke yidde soɗen ha ton Allah daali wal fajiri wala yaalin ashur Allah wi o wondiri ko wiyete compére al fajiri o wondiri ɗiɗo jemmaji sappo ɓe wi en ka tafsir e Allah manti ɗiɗo jemmaji sappo woɓɓe inni ko jemmaji sappo balɗe sappo sakkitore ɗen ka suumaye ɓuri moƴƴude woɓɓe wi non ko balɗe sappo arane ɗen ka donkin ɓuri moƴƴude joni noon Abdoullah ibn Abbas naati ɗon waɗi intervention ko wiyete baharul umma ɓe mana karamo ko tagore nde karamo ko mofte ɗen oustas mofte ɗen ɓawne laaɗo Allah sallah sallam feƴƴi e yoɓe e sahabaɓe goo kanko wiyete baharul umma mana diidere gandal tagore e mofte ne laaɗo ɗen diidere nde darata nde ko ɗum wiyete baharul umma ko woni Abdoullah ibn Abbas kanko o naati ɗon o sendidiri ɗon o divise o wiɓe ɓen ko balɗe sappo arane ɗen ka donkin Allah wondiri ɗon wi no ɓuri moƴƴude ɓe mari gonga
wiɓe ɓen ko balɗe sappo sakkitore ɗen ko suumaye Allah wondiri o fandi ɗo hiɓe mari gonga ko woni tun balɗe sappo sakkitore ɗen ka suumaye ko jemmaji ɗi wona ñalormaji ɗin dey balɗe sappo arane ɗen kadi ka donkin ko ñalormaji ɗi wona jemmaji ɗin dey ala ñalormaji ɓurɗi moƴƴude ka hoori leydi ɗo ko baraji mum sowete multiplié ñande goo en waɗoya yewtere ɗo hara ko yowodiri e fi julde donki ma ko yowodiri e fi hajju mako ko yowodiri e fi layya min ko wiyete comme mana al adha en ɓuroya yewtoyde ɗon ɗum ɓangguine inchallah si Allah hokki induɗe cellal e accani e radio on e sippanɓe en mo ɓen donc haray ala ñalorma mo waɗata julde ma korka ma sadaka ma jihaadi baraji ma multiplié ha hewtiti ñalormaji arani ɗin ka dunki ala kadi jemma mo waɗata golle moƴƴe baraji ma ɗin yoɓe multiplié ha hewtiti kadi jemmaji sappo sakkitori ɗin ka suumaye mana ñalormaji arani ɗin ka sappo donkin woni supérieur e hoore ñalormaji sakkitori ɗin ka suumaye ko wana noon jemmaji sakkitori ɗin ka suumaye no wontiti supérieur e ñalormaji arani ɗin ka sappo donkin arani anda ten faami koni hade no ɗum seɗidiri donc noon haray hittina e toɗa moƴƴa e nder oɗo sappo sakkitoro tawa si wiyama okkunoɓe ɓen e ɗi jemmaji yo aru tawa a présente to a nototo wanno ɓen adkar janti inde Allah e nder ɗi jemmaji yo aru yoɓe yo taw hara a nototo geɓum mana ɗum juuluno ɓen si noddama yo taw hara ɗamar geɓum ɗon a notto ko wana noon wannoɓe adkar ɓen ma fottunoɓe alqurana jangɓe ɓen ta fo muɗum harayɗa tawa ɗum ɗo no firi koye wonu gontuɓe haray wonali gonɓe wonen kadi hettidiɓe haray wonali ɓe mara tan wonen kadi softuɓe hara en wonali ronkuɓe wonen kadi fontiɓe jungo haray wonali ñobbiɓe jungo inde ɗiɗo jemmaji sappo sakkitori ka suumaye hande kadi en ramasay ko ɗum woni en mooɓay dendanangal baraji kon koye muɗum hendo ɗen biidenillahi taala birahmatihi wa bi awnihi yurmene makko kanko Allah e ballal makko heɓen kadi laylatul qadri ɗaɓɓaɗo on ya ahi si tawi woni a heeɓi jemma goto a ɓuuray rewɗo Allah lebbi wulure ɗi mara jemma layla yeetin si an a heeɓi laylatul qadri a wuuri duuɓi 50 mano gasa 80 ma ko 50 sappo e joyyi ɗin hari dewal farlakima ila ka sappo e joyyi 15 moins de 50 est égal à 35 yeetela si an a heeɓi laylatul qadiriji 35 ma heeɓi laylatul qadiriji 45 siko duuɓi 50 wuuruɗa ma heeɓi laylatul qadiriji 55 siko 50 wuuruɗa na haray an a woni risuɗo na an haray a woni hettiɗo na haray an a woni kalifiyuɗo na an haray a woni gaynuɗo haray a woni kalifiɗo a woni gaynuɗo musidɓe julɓe haray ko mawdu meɗen on ni ko ɗo wonɗen darde so tawi woni lande no woodi ko tawata faaminaki e nder yewtere nden so tawi ko komi wawata e gasude faaminde ɗo musidɓe julɓe haray mi wawa en faaminde so tawi na komi gasata wawde en faaminde ɗo mi ɗaɓɓitoye ñande mi invite ya mi adday ma noddon karama koɓe hedditiɓe ɓen e ɓayi ɓe jogui numéro ji maɓɓe ɓen ɗon wawa on wetinande si lande no woodi ko yowodiri e mawdu on ɗo on adday so tawi kadi ko haarijal mawdu landal kala ko goɗɗo mapori e aduna kadi si tawi na yowodirgal e mawdu on min hella amin mi anda onon kippuɓe ton ɓen haray albabu maftu bi mana miɗo inni on tigui bienvenu miɗo wi on tigui welcome yo addu landal ngal siko komi andi bi idinillahi mi jaaboto si tawi na komi andi en ferotanto en feranoto karama koɓe wuɓen waɗande bayana ɓen e oɗo ko ɗum woni radio lawol kisal andi nayon inde nde wono woniri ɗon andi ko Abdoulaye Kala Diallo jibinande e Mamou Niagara sous préfecture Niagara district laabi ko e village hon wiyete kon Kala aray ko ɗo woni adresse on e ñiiɓuɗo Conakry ko capital meɗen ɗo Baylo Baya fewno ɗo Baylo Baya centre andi Baylo Bayaji ɗin ko ɗiɗi ko Baylo Baya plateau e Baylo Baya centre aray ko Baylo Baya centre secteur 3 e juulirde kami notorta ɗon ko mosquée Nasrullahi ɗo notora e juulirɗe hella ha tati fewno ɗo mosquée Nasrullahi e mosquée ɗum ko Baylo Baya ɗo e ko ɗum woni mosquée Toyba ɗum ɗon ko e nder kenen nde hella ka Dibré ka to e mosquée goo kadi no e nder Madina ka centre ji toon no wiye mosquée alhamdulillah ɗiɗum ɗo fof hiɓe nomilan imam e muɗum haray miɗo mari darsuji e muɗum miɗo débrouille e muɗum inchallahu taala
e baba en hayno maki alpha mouhammadou wuri kala ko be mi manta fi maɓɓe mi yewta ɓe li annahu wa ustadi ko kamɓe en karama ko an baba en alpha mouhammadou wuri kala e mama soro an ka nene alpha oumarou e sow di teng ko ɓe ɗo woni karamo kanko ɓe ɗon ko tewrini lan jeeji lan encouragé lan fiyomi janngu kontila yeni lan fiyomi janngu multi lan fiyomi janngu wakkili are ko ɗum watta somi adda e ɓe mi yejitata bureau an kadi ceerno fatamata sow e ɓeɗo fof kadi hino wuuri baba en hino wuuri bureau an ɓe fof maɓɓe hiɓe wuuri ko ɓe payi ko yayi ɓe nawyali komi woni afo on ka bureau an amma mama soro an rahimahullah waray ɓen ɗon feƴƴini ɓen ɗon fatike miɗo toro on fof moɗon du'a fi maɓɓe e du'a fi kam wuuruɓe ɓen haray ko ɗo mawɗu meɗen on haaɗi kala faljireji ko woni nder toon mi torike on yaafuye haray ko immorde am min e iblisa mano gasana ha immorde am mi wama iradati illa l islam wama tawfiqi illa billahi pellet mi arataka studio ɗo mi wona anniye bonnugol haray so hay bonnere ari ga hay mi Abdoullahi Kala ara miɗo wawi on wiide miɗo dandini miɗo pottini haray ko immorde iblisa nafere ma Allah tabaraka wa taala kañum ene laaɗo makko on Muhammadun sallallah alih w sallam kala ko famini yette Allah jarnon kippuɓe lawol kisal kala ko tawata faminaki wullire Abdoullahi Kala seeɗa wulliron iblisa koyditi kon ɓe ka lawol kisal kañum hino pottini kamɓe so yiɓe noddila koɓe sikkumi findinayi ɓe sikkumi ɓantinayi mi gaynayi inchallahu taala numéro téléphone ji ɗin ko 664 ko areba 60